Papasaw ni Mayor Kaluwag king Senado. Magsopa niya San Fernando na milako king joint venture agreement king Prime Water. Ay report. Manalakaran niya City of San Fernando Mayor Vilma Kaluwag para king karapatan dareng Fernandino, king ligtas, malinis at murang danom kayagnaning gewang hearing king Senate Committee on Public Services apani muna ng Senator Raffy Tulfo. Direkta yang minapilay Kaluwag king Senado, bangso pa niyang San Fernando na mikalas king Joint Venture Agreement o JVA na niti king Prime Water. Dinikdik ng Kaluwag na dapat masatinyang upayang syudad at reng memale na niti bang ipatupad ing sariling solusyon king krisis king danom. Keti, tepasyag ng Kaluwag, ing balaw sa problema kareng bale king San Fernando, uli ning pabayu-bayu at kulang nga supply ning danom, iba't king kasalukuyang sistema. Kaya bening alkalde king hearing City Legal Officer Cristanico Abad. Kabang kinatawa naman king San Fernando Water District din na General Manager Engineer Nelson Lingat at alwa pang miyembro ning board. Tinagunla naman keti reng tubo iba't kareng niyayaliwang ahensya ning national government. Ingaman wang investigasyon sinulong niya kapamilatan ng Senate Resolution number 16 ng Senator Risa Hontiveros at Senate Resolution number 50 ng Tulfo. Alayong higpitan ing regulasyon kareng JVA dareng Water District kareng pribadong kumpanya kalupanan ning Prime Water, Manila Water at Metro Pacific Water. Tinagon mo naman king hearing Senator Tito Soto. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.